بله بینران البته سیجن بکوتا دیچنا پارلمان عراقی که واتا سه کرسیان کوتا بوجنال دو که مسوگرن لکوما 11 کرسیان لی اگر جن هبن زیاده تر دنگین پیدی بدست بخند کارن هیچ تا بچنا پارلمان عراقی میوانا کامن هیا که دو خلان پارلمانتار عراقی بو خوله که به دنگین پیدوی 28 حتی 30,000 دنگان بو اندما پارلمان عراقی جنك اكتيف بو لمدقع عربي كردستاني بيقمان ودناوا پارلمان عراقي جدايا اكتيف بو بسدما اكتيف بو ناوي زيرك بو ناوي جهاد كاوي جارا كدن هات که کاندید کردن جاری پارتی دموکرات کردستانی بکو از بارم خلق دفرا بهدینا همو باش نازکن او جبریس نجیب کاندیدا پارتی جبو پارلمان عراق نهال دو که میوان امنه نجیب خان جارا کدن تو بخیر بی و دو جارا سروی راوشم تاغوین ایدیا کرن بحث رول جنیب کن تایبتی جیل دو که هفرکا نابرا کاندیدین جن بو بدست خستنا دنگان بو چونا پارلمان عراقی پیوسته مجرد بنا پارلمانتار آن پیوسته هستی بر پسراتی بید بزانن گلو پارلمانتاری و کارکنه لپارلمانی و ارک پارلمانی چیه؟ سلاف و رئیس بو جنابته و هر وصا بو تماشاوان تلفزیون کردستان 24 بابتا که گلک گرنگه بابتا که گلک جه خدای براستی از نجیب کاندیدا جماره 21 لیستا 275 از ویجاریجی و بجارو سی استما کاندید کردن الدو که همیل دفرا بهدینان براستی ملت کرد البغدا بصراحة بفيا بيتن أو كسي بتشيتا بغدا برجوانديا ملت كرد دان دا بري همي برجوانديا مفروضة اف كانديدة تشيتن ام بيتن دان برلمان باوريا خلقي ورگيد راستو خو باوريا خلقي جيب كتن بيتا جي امانته يعني ايك شون سبب کو اس بجار سه هاتی ما کاندید کردن چون که هر دخول پارلمانی مثل ماند او جسارت او يعني او شهرزایی او خبرامه هیو او کار و چالان که مکرین کو فعلا امشیان امانت ملت خو بدرستایی بگین البرلمان العراقي راستی سرارای کو يعني دستوري دا یا گوتی رجا جنا نکیم ترش 25 جوید پارلمان العراقي هر وصا هرم كردستان جينا كم ترسل صادي وكوتا بيتن بس أبابو وقتك بونوكا خلقك جاشتي وقناعتي وبوريه كو هكبجن شيرة تشجنا تشميرة أو كسي بشيتن أمانته في ملتي بدس يعني هل جريتن أمانات جيب كتن فرق النتج ظلام بيت أس خوك نمونا خولا إيك يا دوزارو ده وقت أس فاطمة يعني أثر كتيم راسي رجع دنجت من يعني 11300 بون يعني أسكوت دركتم بس وقت ما كار خوديتي وما كري البرلماني وخلكي كار شالو كدمتين وخلكي كديتي ما خو كريا هاكو دجن نيناري خلكي خويا راستقينا برافاني وبرجري كرنو هروسا يعني ايشو ازارت ملت خو ام دنجي وان بالبرلمان العراقي خلكي كار شالو ديدن يعني بجن كار ما اخفت او شو لما كري هاتا برچاف كرن بخولا ديف دايا 2014 براستي يعني دنجت بيتر مبرنش يعني ظلاماجي وجنكاجي يعني 29500 دنك مبرن يعني 6000 كم بنصدا مبرن طبعا اف دنجا او دنجبون او خلكك بريار الدت سروي كسي او كسي بشيتن امانه بلا بگرین نجیب خان البته سرنج سر هند جهه گلو بو هند کس گلک تینا کاندید کرن اس سرنج بینار آراد کشم حتی سر مستوى جهانا پیشکتی ولاتین اروپا جی گلک هنه بردوان پارلمانتارن جبر کو کار پارلمانتاری جیاواز جکارندن کسی چیتا پارلمانی پیوسته شارزه یاسا و دستوری بی زانی چاو خباتا پارلمانی بکد تایبتی بوما کردان چقاس پارلمان عراقی روشاما چاویا چاو رو برو بگمان پرانیکا سیاسی بین در حقی مافین ما و کمک بابتو پرسندن که واتا دوی چارچوبی دا لدوه که اکنم بحث بکن توزانی جدوه که کمک تایبت من دینون هنه چوکو جغرافی چوکو دیموگرافی چوکو سنورینوی چوکو پیگی که استراتژیک البته پیوسته او کاندیدین دهو که بچنا پارلمان عراقی پیوسته تایبتی سر سنوری پارزگادو که کو روبرو کمک تحدیات جیبونه چاو تعامل بکن گلو
براستی ايش ازارت ملتما جلكن يعني ملتما طنقوفيا كمازندا يعني خلكك بمعاش خلكك بتعيينات يعني خانه نشين هر وصف بيشمرجن قارمان يعني اف طبقه يا رعايه اجتماعي افت فقير وهجار براسي روجانا امت شنا النف مالت خلك ده ام النف جندو بوجير امت بينين خلك ما فعلا ايش ازارت وان جلك تشوفي وين الايكي فعلا تشوفون الكسكي جنبي ظلام بيتن فرق لنا او بشيتن فعلا دنجي فقير وجرب دنجي يعني ملاتي بيتن اف ملتا خلكك قالك درسوزه قالك وفودوره تشنكو راستي اف كيانا دستوريه ما هي نكا نبصنا هاتي بخينو قربانيا يا ملتك يا هاتي او كسي فعلا برافان ملتي بيتن البرلمان العراقي وهروصا نينار رستقيني فقير وجرب بيتن ويا خلكك يعني ايش اوزرتهم جينتن خلكي اوت بيتن يعني ايش سببك من خولو شوي يعني اسيو اي كمين بوم سرانسري بوريزغا دوك ظلام وجنكا واس اي كمين بوم جنك الكردستان ودوامين بوم سر عراقي يعني تشد جاينت بصراحه اوت جيت الخلك الكردستاني خلكك اوت بيت فعلا ايش اوزرتهم درستايب جهن وخلكك يعني بوريزغا ودو كجي الدفر بهدينا طبعا زوخو ودو كجي براستي خلكك جلك تجهشتي وخلك جلك واعيه فعلا خلصهم البرلمان العراقي كيف لازمه يعني بصراحه اسهمي قفوت بيجم يعني نوفي يعني دفروا بهدينون يعني بعشرات جيريه شوي بس حقيقات دان جدا سر شيانو كارو چالاكي وامانات خلكك امانات بتن ورازگویید بتن اندام برلمان اوید چیت لازمه رازگو بید گل ملت خو يعني اس 21 ساله من جماره تلفون خو نگهارتيه عين جماره تلفونيه قال خلكي خو ازل قال ايش اوزرت خلكي خو براستي هالروجه اول يچما برلماني وقت نفل برلماني ربو ما قلت يا مالكي تبوشي يعني نون خلكي تبري تبوشي نون خلكي تبري براستي خلكي يعني افا بجن ما في وانا دستوريه ويا خدايه هر وصا همي دانشت 4 سال برلماني او سي اركل سر عندهم برلمانيين يتوف ديري يبراسي برول تشوف داري امروين يعني ما وزيرنا برلماني هر وصا ما جالك بسيارش برلمان حكمتي كرن يعني ناراتي از قال خلك خوبهم يعني او مال كواتا نجيب خان توزاني جيك حتى جيبك حتى شعام تايبتي هن برلمانتارين جن هنا ويا صدانون قال لك خراب تعامل قال برسا كردان كان قال ما فين كردات كان كواتا الهم بروان قالوا تا چنگرینگه پارلمانتارین جن ين اكتيف ميناتا هون و تواجدوان لبرلمان العراقي هبيت او جيل برانبري وان خرد بن بو دفاع كن ما فين دستوريين خلقي خويا بقونا غاد جواردا ويا هستياردا او كسي تا برلمان بغداد لازم اك بدل صدا بيت هيك بدل هزار نبيت براستي بوتشي تشكو او تعامل قلمنا كان الشراكات ما نكا شعار بارتي ديمقراطي كردستان سلوغاني الشراكه التوافق التوازن شراكات نينا او خنودون نكون ام شركه وانا سراراي دستور بيجيتن يعني ام اف عراقيه هميه يا عراق شو يا عرب بتننا عراقيه شعب بتننا ام كردين ام اللي بعرديجين ام شريكن راستقينايت في دولتينا تعامل قال ما وك شريك نايتا كان جبر هندي او اندام برلمان تشتا بغداد براسي ام نزيكي بين جهودو بين جوسي اندام برلمان كردين لازم يك رئيسيك هلويس وهيك بدلي هزار بيتن بشيت برافانيش ما في ملت كرديات خاصه في قناغدا اف قناغد جوار ملت مطنقاويه كما زندا يعني دويد راستي او كسبتشتن شباب كتا روش روجب كتا شاف وطبعا تشتي مهم شيء زمان دستوري وقانوني قالك مهمه وجسارات قالك مهمه يعني اگر ايك بروفيسور جيبتن بس جسارت نبيتن يعني هر بفايده لازم جسارت تبيت وبزانتن ام خدان قضيينا ام ملتكن ما قضياي ام خدان ما فين كاس خيرت قلمناكت كاس منت القلمناكت طبعا تخدان قضيه بي تخدان ما بي لازم دنجتي بلند بيتن دنج ما لازم ينزمنا بيتن اهمي وقت بهمي هو برلمان دبيت نفليجانا دبيتن قال حكمت بيتن ورا ان يغدر المتتكن الظلم المتتكن بيجا او كاس مظلوم لازم فعلا دنجي بلند بيتن طبعا تشاش مليونتين تحفت مليونتين طبيعي شنو شاش حفت مليون دي بينجي كاستن
اف بنجي كسا لازمه بدلي وان همي وبن بشين فعلا امانات ملتي سرخ ادوكن وراستي يعني او خلكي تشيتن نمعنا ما تودي يعني دفاعك كي وك يعني نرك عادينا ام خدان قضيينا ام خدان مافين بله هذا برسكي قالك استراتيجيك وجرينجه نجيب خانتا بحث كري ام كورت العراقي خدان قضيه ودوزين برسا ما برسا اخيه جغرافيه ناسنامه برسكي ديروكيه هالبته نيفا كباشوري كردستاني جا حتى نها دچارچوبه دورین کردستانی بزانه چپ سریوان تی کواتا حتی جیک جناب سروکی جیک دچارچوبه وکرنا بانگشال بجارتین پارتی تأکید سرنده کرد که پیوسته دستور به تجیبجی کردن جنابیان بحث چند خالن دستوری کرد که اگر اف خاله بین تجیبجی کردن ایدی تو مشکل نبین هرمی و بغداد نامید کواتا پارلمانتارین کرد چنا پارلمان عراق تا چند گرینگه گلک بدقت هایوان جد دستوری بشارزای دستوری بن وکتا گوتی در بریناوان هبی سلیقه خفنه هبید جرأت بن نقاشه که جدینا و پارلمانی بکن بله او جلك مهمه الشهرزاد دستوري وقانوني ونظام داخلي برلماني وقت تبزاني جلسه برلماني ده چاو پیشکش کی طبعا همي گوا خلق بيجي الدفاع وبرجري كده لازم تبچي هجوم بكي هجوم طبعا نه هجوم بشري يعني قطانه نه قصدهم لازم تو برنامج تهبيتن او اندام برلمان لازم برنامج هبيتن بچي داخازي موافق بكي يعني بونمونه نو كموچ فرمانبر نه هاتي ندان لازم بچي لپرسين الوزير بكي امضاكم كي ورا وزير تو بچي ناي وزير دارایی سرک وزیران تو بچي موچ فرمانبر ندای کیش برلماني او وی باوریش پارلمانی ورگیتش نه خلکی ورگیتی ما دستوری بيجيتن طبعا وقت بتسرك وزيران ام بتا وزير چه دارایی به چه وزیر دیبتن بيشت اقسم بالله العظيم ان ارعى مصالح شعبي قسم خاري لازم قسم جيب كتن ورا ان اندام برلمان لازم اركي خبزاني تي دستوري قانوني وزير بكشته برلماني يا دويه يا قوتي العراقيون متساوون امام الدستور القانون باشه بو چی خلکی هرم کردستان ده محروم بیتن شما في خويه موچي شما في خويه بودجه شما في خويه رعايه اجتماعي بشمرگن قهرمان بوچینا ورگرن جوتیار بوچینا ورگرن یش همي ماستر و گرنگت ده اجبیر نکم افغانجنا افغانجا پاشا روجا کردستان نه پراستی قیران کا گلک مازنده يعني كشما سرکی سر مجارا او دي مساله یا وان گنجا بیکاریه بوچی گنج باشور و نو راست عراق ده کار هبن ده دلیبن کاری هبن ده قانون تقاعد بونه بیتن بوچی بو گنج منا بیتن او کسی چیتا پارلمان لازم شباب کتا روش روجب کتا شف وبصراحه دنگه که بلند وبكاره که يرك خستي ويك رزي بتشيتن فون موافق لبكتا خدان وتقديم كتن طبعا تشارتشوف دستوري وقانون ده افجلك مهمه تشكو عند برلمان رولويه رقابي اتشيتن هر وزير كي بنت برلماني اتشيتن داخاز ما في كتن بس عند برلمان لازم بواري بخوها بيتن بواري دوز ملتي بيتن لازم بزانتن افتشتامت كيم صراحات يعني نا او ملتك خارج المتكنه بحق ما ام ملتك لازم بزانن والبري طبعا برلمان العراقي اگر نينار بقوات بيت يبيز بيت يدياره همي هزركي بو كان خود چت لجنه دو بيتن چت نفولا برلمان دو 329 اندام برلمانن اگر تا اندام که زیرک يعني چالاک بيتن يدياره وي اشكره و دنگوي دهتا گولكنن وبجا اگر همي اندام برلمان يك رزبن ويك هلويز بن طبعا بيتر دشن تشتد باش دست خوینن الفيري از داخواست کم هر کاندیدک تخورا نبینیتن بچیتن يعني امانت وی ملتی سر خوراکت تمام بلا اعتذار بخواست اگر بشن امانت وی ملتی سر خوراک البرلمان العراقي ام دست خوشیلت کن و خلق جيب راسي ام داخوزش خلق خود کن هر چند اصل بواریمه خلق ما گلک شهر زایا گلک زانایا گلک واعیه يعني دلیل اس تجربه خود بجم یا 2014 و نکج ازد نف خلق ده خلق کلوانت گرن ابي سربور هي راسي اس حس کم دنگ خوش بدنا من مسربور هي من شهر زایا هي من جسارت هاي دخول البرلماني شاهدن سر او كارمه جماره مجي 21 راستي 275 ما رابردو يما سلمين تن هر دخول البرلمان دي كو امشين دنگ راستقين ملت خوبين دنگ راستقين فقير و جاربين يتخدان بدويست تايبت بن يوان گنجا بيد راسي از خود وقت ديكك از گلت قهر بوان گنجا يعني ملف سركي كو بشين سرشور كان افغانجان جتميت كردستان لازم ما في وانا وشايستن وانا ووكي جنجت باشور نفرس عراق بينادن
هلی نجیب خان البته به سربورما و که روزنامه‌وان که روزنامه‌وان که خبرین ل 2003 حتی نهار شیراق دشوپینی میوان من پارلمانتر و برپسنه براستیجیک اواتود بیجی تعبير الخاص تو حزو وبرسن استراتيجيك مديكال بغداد يعني او شيء وازي دربريناته او بيتين تخالي خس كبن قال جوهري واستراتيجيك اساسا ايدي ويك تقولي دنگ درجيكي هوشياره تجهيد قالوا دنگ خاديدتك كيش هجيه بهيفيا سرنجاتا برايا گشتي گاج بيت بريس نجيب كانديدا بارتي بو برلمان العراقي لدويك ديال ما بو قال سباس ايفارك باش